Kecengsi dong muka rasenja aklam along Integrated Tribal Development Program ke pemanfaat MS Bukajan Lems along puthot ningkan pho apharman aphan akimi bang pho kangwai mate kilik padapon Kecengsi dong muka rasenja aklam along Integrated Tribal Development Program ke pemanfaat National Bank for Agriculture and Rural Development mate thihek pen NABARD Project Implementing Agency Yusuf Meherali Center ahin pen pati pipon si samelang so block arlokedo dong muka rasenja aklam along Integrated Tribal Development Program pemanfaat Bangso Integrated Tribal Development Program ke paman keceng aprang NABARD Chief General Manager Navin Dhingra lapen DDM Bandang Air lapen Ari Sangho atom cerap dun si milur kai pon pen kang thum karne alon jirami dun pon ibang so mai long samelang so blog arlo kido an tharo khini rathom kep ahem tun atom aphat NABARD ahin pen ake joy pen tharve lemu lapen te litchi kachuti pon arat atom aphat war saikeme pipon halapu sai kachuti pon abang phu dong muka langkeding phangchorong amikar Tilokro amena along le hapre isi along le along NABARD pen kipipon tharve litchi aklimso karchepon adim along an NABARD Chief General Manager Navin Dhingra lapen Ari Sangho tum cherap chetopon si tharve litchi aklimso ki pangcheng pontanglo Bangsa mai long NABARD Chief General Manager Navin Dhingra lapen Karbi Anglong District Development Manager Bandang Air lapen Yusuf Meherali atum Center Chandra Misra lapen resai ka chuteki klemang phu bang phriatum chetong don si ing samjin pen bang so sai ajai mek pachon pon dong mukak pen staff reporter Randong P Karbi Daily News mane nilsong thak kilom thai de mati ningerun thek bang we nile bang sela dong Karbi Anglong NABARD incharge naga sangho phansi kule alangli kulo pipilo khiti eklam long nang le tum kini ge pipilo kenang sok kolam nile first point pipilo khiti claim bune to nile pulo selfless nang good ko alangli churulo second pipilo second bang ke lang nang ta good pulo ini garong dulu third pipilo ke nang pu me juga nang ta choklo pulo si ten nile tum la son na project one pon nang tu rat tum claim sini tum chingwai lo to claim ang ko mani akimia kamlo la tharve aplim tang holi su tang holai ke okol itung ke kubi se ali du kubi ali ke kalang la hoklo kubi long ke la khudun de chata hai ma khudun okol kubi bang ke poisa long ye hok loi litum theng phang ki bang ke litum ladak ali du pik eso na bang ke yo ko pranta mi po lang ke kom arwi pinine phanta protection do po yo ko pranta mi po an ke ali ta kabe gali du la so dak litum han par bota chuklem long la ke nikan pho chonghong adai ke iltum la dak do la dak adak kubi ta elong han par bota chuklem long armi than tu pendang lok pithe la sila leklem du nang pusi chingwai chingsai balang litum ta pulok klem ni tum ka project ke already ready lo ande pilo na pi na NABARD them pilo na pe nang pi ke non mat ni tum phana pi ke la jo la li su pen harve nang tum la thek lo anam na en ma nam le tom pa ante ladak ke claim anam la kituki anam la hai ke alang litum ninge enta non mat ke avela ane kuno pa ka fan mene 1575 rupees nitum account lo amar phan pigi palam chak ke do la ke nang pinang pipe ke la ke alang tum lo he taili tum phan la ke jo pe nang piko ka ku si ni bang ke ning rong lo claim dun dak rong ka lo na pi ke non ni phan nang pigi ke lisi 45 20 angke lemon duji pu लेमन को भी दी मनसुखी कर दो NABARD क्षेत्रीय कार्यालय आसाम से आज यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम नवीन धिंगरा है। आज यहाँ सेमलैंगसू में आके बहुत अच्छा लगा और एक नया प्रोजेक्ट हम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम लॉन्च आज हमने यहाँ किया है, जिसमें कि 18 गाँव के कोई 455 परिवार हैं जिनके साथ इस प्रोजेक्ट को हम चलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक लीची, मैंगो, असम लेमन और ड्रम स्टिक, इसको हम प्लांटिंग मटेरियल हम सब किसानों को देंगे और ये 6 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। और इस 6 साल के प्रोजेक्ट में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो KVK के साइंटिस्ट हैं, हमारी जो सहयोगी संस्था है यूसुफ मेहराली सेंटर, उनके कार्यकर्ता, बैंकों के लोग और NABARD के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब मिल के
हम चाहते हैं कि जो ये प्लांटेशन क्रॉप्स हम दे रहे हैं किसानों को वो अच्छे ढंग से ग्रो हो, किसान उसको हार्वेस्ट कर पाएँ और उससे अपने परिवार का इनकम लेवल्स को बढ़ा पाएँ। ये हमारा इसमें मकसद है। इसके साथ साथ जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको भी हम वीविंग हैंडलूम के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और उनको वीविंग के ऊपर हम सिखाएंगे, जिससे कि वो भी अपने जीवन के लिए अपने इनकम को, परिवार की इनकम को बढ़ा पाए। तो ये सारा कार्यक्रम 6 साल तक यहाँ चलाएंगे और इस 6 साल में नाबार्ड की तरफ से सहयोग राशि कोई 4 करोड़ की सहयोग राशि है जो नाबार्ड की तरफ से दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि इसमें जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो 455 परिवार इसके साथ जुड़ रहे हैं, वो अपना पूरा कमिटमेंट और अपने पूरे संकल्प के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े और इसका लाभ उठाएं। बहुत धन्यवाद। सर, प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना होगा क्या सर? प्रोजेक्ट के अंदर शुरुआती दौर में जो प्लांटिंग मटेरियल है वो नाबार्ड की तरफ से दिया जाएगा, उसका जो फर्टिलाइजर्स है वो नाबार्ड की तरफ से दिया जाएगा, उसका रख रखाव के लिए नाबार्ड की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। उस शुरुआती दौर में किसान को कुछ देने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा कुछ ग्रांट असिस्टेंस नाबार्ड की तरफ से। किसानों का लोन का व्यवस्था कैसे हुआ? लोन का व्यवस्था अगर इसमें आगे किसान इस कार्यक्रम को और बढ़ाना चाहता है तो जैसा मैंने बताया, हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, उनकी ब्रांचेस के माध्यम से अगर कोई किसान KCC कार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें हम सहयोग देंगे, उनको KCC कार्ड देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। MS Bukajang Lems along puthot ningkan pho apharman aphan akimi bangpo kangwai mate kilik padopon kedam tang niphai sirkep therpo achiklo MS Bukajang Lems Limited Secretary Samson Timung ahin pen kedobom saikhi anpar ta chokamar arput jutsi puthot akimi abangphu bangphi kangwai ji aphan kilik mate election padopon Bangso Lems election along kache patedun bangkre pho abang hubang phiatum nomination jogdun pen nifai sirkep therepo chiklo arni vote joksi nifai ingkoi arni angthek paklang pontu Bangso kilik along radatum aning kache thepen ke pahai pon atomamen naposan handau Jibon Chandra Pathak vote trok sirkep ra sirkep Rising Tokbi Pharoi Sira nerkep abot Horen ingti Pharoke thomra Krehini abot Habe Rongpi Pharo ke thomra ingkora pli abot George Bay Pharo plira Kre pli abot Sar ep inghe Pharo ke thomra pli kebra isi abot Jonah Singh Phangcho Trok se kebra pho abot Sam Singh ingti Pharo ke thomra Thong kebra sir keb abot Horen Tiso Pharo phora Trok kebra pli abot Sarlong Teron Pharo phora Pho kebra ner keb abot Dipali Bepi Pharo phora Troxy Award Ken Singh Phangcho Pharo ke thomra pli kebra nerke award Prasanta Phangcho Pharo ke thomra Troxy kebra hini award Phuha Rongpi Krener ke award Lina Phangcho pi Pharo phora Krepho award Jepalong si ningkan pho farman aphan alang li tumpensi Bangso Lems charipon lo puthot Lem secretary Akeja hin pen kaduk kavi kilik along kache phai pon atum aphan man pen karbi po pen archupon hazang so pen Trison Lek Thela pen mong with their own report Karbi Daily News